Mu gice cy'ibiganiro bya General Knowledge Channel kibagezaho inkuru zitangaje rimwe na rimwe zisekeje, turabagezaho ikibazo cyateje ambuteyage ku kibuga cy'indege cya Santo Domingo Airport ho muri Repubulika y'Abadominikani. Mutese iki kibazo giteye gute? Igikorwa cyo kwinjiza abagenzi mu ndege cyagomba gutwara igihe kitarenze iminota 30 cyatwaye amasaha asaga 2 yose. Mutese ibi byatewe n'iki? Iki kibazo cyo kumara uyu mwanya cyaturutse ku murongo munini w'abakobwa 20 bari bicaye mu tugare. Utu tugare dutwara abantu badashoboye kugenza amaguru yabo tuzwi nka wheelchair. Abakobwa bari baturutse muri iki gihugu cya Dominican Republic gukoresha icyo bita BBL, Brazilian Butt Lift. Ku batabisobanukiwe neza nibyo bita kwitezaho amabuno. Abakobwa basaga 20 bari bafite ububabare bukabije. Bari bavuye kwitezaho amabuno, bose bari berekeje mu ntara ya Georgia mu mujyi wa Atlanta ku kibuga cya Hartsfield Jackson International Airport. Uyu murongo w'aba bakobwa wateje ambuteyage ku kibuga, ndetse utera ukura ko abantu bakora ku kibuga cy'indege baba bashinzwe gusunika abantu bagendera muri utu tugare. Amafoto atandukanye yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga avuga kuri uyu murongo muremure w'aba bakobwa. By'umwihariko bavugaga kuri iki cyorezo kiri mu bakobwa baharaye kujya mu bihugu bya Caribbean kwitezaho amabuno. Ngo muri ibi bihugu kwitezaho amabuno birahindutse ku buryo bishobora gutwara amadolari agera ku 2,000 gusa. Ibiganiro ku mbuga nkoranyambaga kuri iki kibazo byashinjaga abasore cyangwa abagabo bo hanze aha kuba ba nyirabayazana w'iki kibazo. Ngabagabo cyangwa abasore babifitemo uruhare. Mutese bimeze gute? Ngabagabo bo hanze aha baba bakunda cyangwa bakururwa n'amabuno manini, bityo bigashyira igitutu kuri aba bakobwa. Ese nawe niko ubyumva? Ninde ufite kunengwa? Watwandikira muri comment section. Iki gikorwa cyo kwiteza amabuno kizwi nka Brazilian Butt Lift gikorwa n'abaganga babizobereye bakata igice cy'umubiri kibyibushye nko ku bice by'amatako, ku nda ndetse no ku gice cy'amayunguyungu, noneho icyo bakase bakagitera ku mabuno. Ngibi byongera ingano na forume y'amabuno. Mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, nimwibagirwe gukora subscribe ndetse na share, muduhe na comment.